Salama si tamusule laku mintu siulu siasang barakku. Lante penanda bisaranna po matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang lata nanung siata basa lante atu yate. Dia lalamai kada ombo lako Yohanes pasala talu angka misa saya lakuanan. Kada ombo lako Yohanes pasala talu angka misa saya lakuanan. Dolo lata basa sia taperangi tu kadan na puang matua tama sambayang. Inde tu kaleki sia mintu katuang ki puang. Tuki sorong menda di kurean sumanga ki mati olo malakbi mi untan datasik itu dia nak makuasan sia kaborok mi. Marannu kan kumua pena masalo mila umpatu dukan ni te dia nak kadami kita ndai patu borongna. Ondong pi kibat ta umpogao itu dia nak katonganan milan katuang ki. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Kada ombo lako Yohanes pasala talu angka mak pempisan na nakua. Kuisan tumintu penggauranmu. Disangai tuoko apa ia tutongan na mateko. Kuisan tumintu penggauranmu. Disangai tuoko apa ia tutongan na mateko. Na dipakondi lan misa kada nakua tuo batu mati raka. Silo kaborok lan puang Yesus Kristus. Den misa agan katuan na tamui misa tahu batu keluarga tutang nalambi-lambi tanga. Ondong pi tangla na tarima tau senga tu kama parisan na tau iya to batu keluarga iya to. Belana iya to nadolona na isan nasang tau kumoto makuasa. Tolendu budanna ondong pi na totang dikemba ureken itu dia na kasugiran manakna. Ana to temo epunasa mo teanan niya to. Na urungan ni bu tutupe kutana siya kada kumua. Umbaw raya susi to ana torro to kapeta data ada mo lako tau senga. La umpatarru katuan na. Siya bu tudu katu kada kumua iya tu tahu iya to. Tang naisan umpana tak katuan na. Belanda mak masanang-sanang mana tu napogau. Siya matukun umpana tak melo itu mintu mana. Napo mana diomai to matuan na. Siulo pak kaborok lan puang Yesus Kristus. Itu ratu tahun na lendu na ton na sae sia anna di surak tega surak kada ombo lako Yohanes. Ya tu Sardis. Ya mo salami sa tondok kapua sia sugi lan lino atu ya to. Apa ia tonna surai Rasul Yohanes tu surak ya te bak tu kada ombo ya te lako kombongan na puang matua ya tu tondok Sardis morok mo sia malam mo ya tu to Sardis dolona manarang menda ditangkan mo manarang ya tu to Sardis tonna dolona penduan kapak dean tondokna anak ia tonna dolona toma kuasa. Ya tuto Sardis dolona to birisan mengkarang sia menomba. Apa to temo te kapadian tondok mo sia kapatonganan belanna ka matukunan. Ungkampai sia parakai tu tondokna sia kasih pulungan lan kombongan. Ya moto anada ipuang matua nakua. Kuisan tumintu penggauranmu kumua disanga kotuo. Apa ia tutonganna mateko. Kuisan tumintu penggauranmu kumua di sanga kotuo. Apa ia tutonganna mateko. Ia tu usanga kale gan nak mo. Ke unolai ki agan masanang si tongan-tonganna membuatang melo. Kutole pa. Ia tu usanga ibang kale gan nak mo. Ke unolai ki agan masanang si tongan-tongan na membuatang melodu kaya lante katuan iya teh. Belanna manoka mo tutanga ta penaan ta sia kaleta la umpogawi tu la di polobokna sia la masay lakona. Ya moto ana ditambai ki solanasang la tontong mengkarang sia membuah maelo
di kuadaan natang untandai tau senga kumua to tuo siari ki ka ba atu tomate mo ki ka kutole pa tapogao itu dio nakamelon na puang matua tameng karang tapanak ta ian tameng buah melo sia lobo lante katuan iate natandai tau kumua to tuo ki tania ki tomate ia tu tandana kumua to tuo ki solanasang ia mo tu la membua ki sia den gaita lako tau senga ia tu tandana kumua to tuo ki ia mo tu la membua ki sia den gaita lako tau senga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua di pelambiran lako kita solanasa. Tontong kipeta ada kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapa bagian ne lako silu sia lako sang barata. Pure sumanga puang tontong purinding pala pokok. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.